Assalomu alaykum, Revit Craft kanalini baqlab qaraguvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Taha Hadidning usul imoratining 3D modelini ishlab ko'ramiz. Ya'ni sirtidagi forma. Birinchi o'rinda bizlar birinchi etajga kirib, arxitektura bo'limidan опорный плоскость o'zimizga yordamchi chiziq chizib olsak-da bo'ladi. Birinchi chiziqni uslay chizib, yana buni bosib turib to'monga tushirib qo'ying. Buni kopyalayman. Qancha? 5 metrdan 6 metrdan 50. 6 metrdan bo'lsin. Bizlardan bunday instrument bor edi. 6 metrdan bizlar to'rtini kopyalash uchun ustini bir bosamiz. Bu instrument bor. Ustida turib kerak. Количество 2, группировать element deganda o'chiraman-da. Количество degan yerga 6 ni qo'yaman. Enter. Endi o'sha yerga bir bosaman meshkini. 6 metrdan enter deganda bossam, o'zi avtomatik qo'yib beradi. Ana o'rtadagi plyuslarni men skript qilib tashlayman. Sal bizlarga chek berib mumkin. Bo'ldi. Sentrga shuni chizib oldik. Endi bularga birinchisini 1 deb отметка beraman. Sababi o'sha yerdan boshlanishi kerak. Qolgan tarafga shart emas. Южный degan tarafga o'taman. Bu yerga bizlarga опорный плоскостьlarimiz chizildi. Bu o'rtasidagi bo'lgan e'tibor bermaymiz. Bu yerda bizlarda file и концептуal forma deganni foydalansak bo'ladi. Ya birda forma game planni, forma kontekst deganni foydalansak da bo'ladi. Forma 1 deganga men Zaha Hadid deb yozib qo'yaman. Zaha Hadid deb yozib qo'yaman. И model deganga kiraman. Usulday плоскость so'raydi bizlarga. Soni жаңа ne qildik bizlar? Опорный плоскость 1 deb yozdik. Soni belgilab olamiz. 1 deb yozgan sababi o'sha yerdan boshlab chiziladi. Mana birinchisini belgilab olmasa, birinchi yerdan boshlab chiziladi. Fasaddan birinchi yerdan qarab turibmiz. Endi bizga buna instrument kerak. O'sha liniya kerak, ya birda mana liniyada bo'ladi. Haligi liniyadan tochkadan foydalansak bo'ladi, ya birda o'sha liniya bilan foydalanib bersak bo'ladi. Ustidan foydalaning, yaxshi. Qanday bo'ladi? O'sha formani chizib olamiz. Bir chetdan boshlab to'maloq qilib tortiladi. Mana yerga 3 metr bo'lsa, yerga qo'yaman. Mana yerga bir to'maloq qo'yamiz. Mana yerga bir to'maloq, yerga tiyu uchun bir to'maloq. Mana yerga betni mana yerga и sonra mana yerga tartib qo'yim kerak. Yaxshi. Bu yerda tak turib bersin. Mana yerga kelib qo'yamiz. Escape bosaman, tag'a bosaman. Mana yerdan sizlar qaytadan tutsangiz bo'ladi. Разделить trajectory deb turib, mana o'zgartsangiz bo'ladi. Ya birda ustiga bir bosib, tochkalar ustiga bir bosib, kategoriya, ya birda mana yerlardan bu kategoriya deb turib liniya bildirib bersangiz ham bo'ladi. Ctrl Z bilan o'zgartirib qaytaman bizlarga. Hozircha ular shart emas. O'sha formani keltirib olaman. Birinchi listni keltirib olaman. Birinchi listni keltirish uchun shuni bosganingizda bo'lay yurgizsak bo'ladi. Shuni bosganingizda deb yurgizsak bo'ladi. O'sha liniyadan foydalansam bo'ladi, ya birda bizlarga ikkinchi liniyasini ko'rsataman. Delete ya bo'shib tashlayman. Model degan yerdan mana liniyadan foydalansam bo'ladi. O'sha yerga birovni qo'yib mana yerga bir liniya, bir tochka. Escape bosaman, tag'a bosaman. Endi bir bosganingizda tochkalar ko'rinadi. Usul bo'yicha bizlar ham ishlab chiqsak bo'ladi. Mana yerga redaktировать degan joyga plyusni qo'shib, nerga tag'a bir bossak, tag'a bir tochkani qo'shib beradi. Mana bizlar endi mana yerga tartib qo'ysak, mana to'monga deb tushirsak, alarni yuqoriga ko'tarsak, и solay davom eta olamiz. Shu do'maloqni birinchi chizaman. Sal ko'taring. Mana tushiramiz qilay to'monga. Buni da tushiramiz to'monga. Endi yana turib qo'yamiz. Endi buni ham настройкаларni ulug'lab qo'yib olamiz. Так. Shunday tekst bo'lib turibdi, mana deb sal tartsak yaxshi turaversin. Buni ham sal yuqorilab ko'tarik. Mana yuqorilab ko'taramiz. Chiqarib. Birinchi liniyasini shunday deb olaylik. Mana formani. Mana yerda menimcha ishga qarab kirgizimiz kerak. Bu birinchi liniyasi. 3D vitdan qaraymiz. 3D vitdan qaraganda mana shunday ko'rinadi. Bu birinchi liniyamiz bizlarning. Endi birinchi liniyani bizlar plan etaj degan yerda mana yerda tursa birinchi liniyasi 3D ga kiramizda mana
үстін басып ұстап аламын. Бірінші этажға кіремін. Копировать дегенді басып, мынадан режим ортаны өшіріп қоямыз. Жоғарыға копировать, режим ортаны өшіреміз. Копировать, режим ортаны өшіреміз. Копировать, режим ортаны өшіреміз. Копировать. Бесеуі болады. 3-дан қарасақ, міне, бесеуін біздер істеп болдық. Енді бұлар сәл басқашалау болып көтерілу керек. Екінші линиясын ұстаймын, екінші линиясын ұстаймын. Южный деген жерге кірсек, міне, бұны екінші линиясы біріншісіне қарағанда кішілеу болып көрінеді. Яғни, бірінші тарапелерін сәл ішке кіргіземіз. Міне, бұлардан кіргіземіз. Бұларды озан біздер көтереміз жоғарылауға. Бұлардан сәл көтереміз. Бұларды сәл ішке кіргіземіз енді. Ане, екінші линияны ұстайым болды. Енді 3-ға қайтып, үшінші линияны ұстаймыз да, южныйға барамын. Үшінші линиясы бұдан бетер ішке кіріңкіреп тұру керек. Мұндай болып, сыртқа шығыңқырап тұру керек, шығыңқырап тұру керек. И солай. Бұлардан шығарамыз, и бұл тіректермен шығарып барамыз. Жерге созып қояқ. Үшінші линиясын тауырап көтерейік та. Бұлардан шығарамыз сыртқа. Бұларды ішке кіргіземіз. Үшінші линиясын болдық. Енді 4-ші линияға кіреміз. 4-ші линияны ұстап тұрып, бұлардан жоғарыға, бұлар төменге түсіріп шығайын. Мыналарды болса енді түсіріп кетуіміз керек. Төменге түсіремін. Төменге түсіреміз. Сәл ұқсас болмай қала жақ, яқшысында да. Енді біздегі 4-ші бұл тарапы біздерге жоғары көтеріліп тұру керек. Соның үшін 3-шісінен бастап мен көтерейін. Бұны жоғарыға. Бұндай қылып. 3-дан қайтып, 2-шісінен сәл көтеріп қойым керек. Бұндай қылып. 3-ді 3-шісі. 3-шісінен сәл бұлай. 3-дан тұрып істей берейік болмаса. 4-дан. 4-шісінен сәл көтеріп ақпыз. Бұл тарапелерінен көтереміз. Ең ақырғы 5-шісі. 5-шісін сұқап тұрып, до конца көтереміз. Главный линияны жөйтіп алмасаңыз болғаны. 3-дан қарасақ, біздерді ұсындай формаларын келтіріп алды. Біздерден жақсылап қарасақ, 3-шісі дың көтеріліп өткен. Оны түсіруіміз керек төменге. 3-шісі дың көтеріліп өткен. 2-шісі да, біріншісі мен 2-шісі тең болып қалған. Біріншісін сәл жоғарылау көтеріп қойын. Біріншісі көтерілді. 4-ті да мен сәл ішке кіргізейін. И все болды. Енді бұның хаммесін белгілеп аламыз. Бұл жерден форма дегенге басамыз. Бұл кезде осындай формасы келтіріп шығады. Келіп шығады. Енді бұл форманы біздер завершит қыламын. Завершит қылдық. Бұған біздер қалылық беруіміз керек. Себебі бұл жерде линия болып көрінеді бұған. Қазір ана жерде высокий и реалистичный көрсеткен кезде сіздерде осындай текстура болып қалады. Енді бұның басқаша текстураларын көрсетемін. Архитектура, стена деген жерде, и оған кірмей тұрып, управлениядан біздер материал таярлауға барамыз. Материал деген жерге басып, бұл жерден жердегі темірлерді қойсам болады, я бірде создать новый материал, мишканың апталын басып белгілеп, и стена металлды қояйын. Металл. Представление. Екінші пакетке кіреміз да, и бұл жерде бетон бар, ағаш барға лезіңіз. Я бірде кладка, кирпич. Мен металдан қоямын и хромнан қоямын.
хромду кояман. Буну birde bunu. Şu жерди бассак коюлат. Birde мына жерде башка материалдардан коюп коём. Титан дегенди коюп коём. X тозаман хром коюлду. Применить. Окей. Endi arxitektura stena деген жерге басып, arxitektonik stena. Соны сайлап аламын. Сөйтүп бул жерге мен эң жогорусундан алып, изменить деп мына жерге мен калдыгын жазамын 10 см. И бетон деген жерге жаңа коюлган металлыбызды коябыз. Металлды коябыз. Окей. Окей. Применить. Окей. Endi arxitektura stenadan bunu басамыз. Ne? Так. Изменить деген жерге кирип, эң акыркы ошо квадратикти басып туруп, согон алып келебиз да, и бир басабыз. Мындай көрүнүшү пайда болот. Эndi үстү ушундай проблема болуп калады. Ону bizler чистовой поверхность деген жерде особая линия дегенге коюп жиберсек, bizlerde үстүнгө тарафы жогуп кетет. Мына. Ушундай металлический болот. Эгер буну силер ак реңге коёжак болсаңыз, бетонду изменить тип, изменить металлический деген жерде bizler ак реңге койсок болот. Мына жерде ак кайсы рең бар? Гипс бар. Керамический дегени бар. Окей. Применить. Не. Ак кылып койсаңыз ham болот. Ушундай bizlerde фасадтан караган болсо и 3D моделimiz bizlerde тайын. Ушундай 3D моделлерден иштеп көрө берсеңиз болот. Башка линия менен, башкача формалар менен.